w'amaguru. Tugiye kubagezaho umupira wa Masara na Mpinga. Ndi kumwe na mushuti wanje Sugira Pacifique. Nane nababwira abakinyi yo kumanza mu kibuga. Abakinyi bagiye kumanza mu kibuga ku ruhande rwa hagati rwa Mpinga. Uwa mbere Nyegora ari we no gisubizo. Uri ku ruhande rw'uburyo ari we no gushima. Uri ku ruhande rw'ubumoso ari we Eric. Uri hagati ari we bita Nigu. Uri ku ruhande rw'ubumoso ari we bita Baridi. Hagati akaba ajya kuzamuka n'icyamamare muzi muri benshi mukunda. Hari icyo bita Ganza David. Eric nawe watubwira ukuntu kuri iyo kipe y'uruhande rwa Nyagatoki abakinyi bagiye kumanza mu kibuga. Abagiye umuntu wambaye mwizamu ni niyo. Uri inyuma ni Nibizi Michel. Uri hagati ni Rimas Eric. Wamuzi ni cyamamare. Mushobora gukurikirana match ku Mwana TV. Ahantu Mwana TV ni shani rutugezaho match zose. Kandi turakuno match igiye gutangira. Kandi dutangira turabona Mpinga ari dubuye. No gisubiza hereza Nigu. Nigaraza mukareza Rima na cyangaraza mukaramara. Kandi urana gisubiza umwana arazamutse ku ruhande rw'ubumoso acenga abasore batanu arizamukira atatereramo igitego. Mpinga dubura Kamasa hereza Eric arazamuka hereza Nigu. Pasi basubiza inyuma kwa nomero 2 ariwe bita Eric Mbabarijimana Alphonse yasubiza inyuma kwa Nyegora. Katule baragubambura Mpinga irakomeza. Mpinga chapa kufra hano Katulore ndacagiye kwikata. Katule ndacayi nagizuzo ibintu byacitse ku Mwana TV. Mwakurikirana mwese muhareba ukuntu ibintu byacitse. Match iraryoshe. N'umusaza ari mu cyumba cye ari kunywa gakera gisohokamo azaraba ino match. Hano turabona match yabaye umuriro kandi turarabana baracaza mukara cyamanuka. Ku ruhande rw'ikipe Mpinga ndabona igiye gusimbuza uwo bita Manditseri. Ikaba igiye gushyiramo Jihadiri baramuzi benshi cyane. Ruvenga urambwira ukuntu ino match waba uri kuyibona? Ndi kubona iyi match ari umuriro irashushe. Match ibitangaza rwose nta kuntu tutababyira. Iyi match mujye ku Mwana TV muyikurikirane mugura amabonama muraba ino match. Hano gwambikanya wa Mpinga imaze guteramo 2. Masara ifite 1 kandi atara Masara nimba kigarura kuva inda mu mwana witwa Jihadi. Ndabona ibintu byakaza abantu mwese mubyuke muraba ino match. Haya Katulore Jihad ishot. Bayakuramo aramoka. Mpinga cacanya. Jihad aragafata umupira. Jihad kwa Rimaso kwa Ragena kwa Fisi. Katurore shot go. Jihad umusore w'ibigango. Umusore ushoboye rwose. Jihad none kuneza umupira. Jihad cyangwa mkarima n'ucyo gwana gubyo. Jihad azana gisura gisanzwe kwa Jihad. Igitego gitsindwa na Jihad. Turabona Jihad ari umwana
mu kagari ka Nyenya umurenge wa Kinoni n'Amajyaruguru. Turashishikariza abantu bafite amafaranga kuza gusura amazi n'abanyamakuru bakaza kudusura mu bikorwa dukora ibikorwa rusange. Kandaturora ibintu birangeriwe nene tubanye ibintu birangeriwe nene bakunze b'Ikigali abantu mwese muba mu mirenge zitandukanye mwaza mu karere ka Burera umudugudu wa Nyagatoki intara y'Amajyaruguru mukaza hano yita kuri Sunzu Village mukareba ibyiza bihari abashaka koga tubafitiye ingezi zitandukanye tubafitiye ingezi ya Burera ingezi ya Ruhondo baramama amafi mwaza mukirira amafi ubuzima bwanyu bukagenda neza murakoze. Yanari nitwa Sugira Pacifique machi twa tuyibagezaho ari nje na Sugira Pacifique na Eric murakoze bye bye ciao 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 ku Mwana TV murakoze.